Kataka Pastor Simai, the pre-teens group. They're going to dance to the offer made Billy Hake. Katahane Mak Moa, ko whakata, me whawharang langi, ke whaipeha no taurunga, he lunga I whanau koe ni, whawakate mai moa koe ni, ai offer made Billy Hake. Kata mo kagatonga Pastor Simai, ai lunga I whanau whewhine koe ni, kuna te ulahi, ke whawhotunga, ka mai taurunga, o e whiawhi koe ni. Ko konga lahi o whanau ni o kai mahino e rea whatonga, pe te naulea i he tau rea whatonga. Ka hui ko mai mua koe ni a tahine o hui ko langa kari. Whai bea whinga ki a koe ki nau tolu he tau olonga. Ko hai mne ilo, na whai atu tahine, lawa pe mua na koe ho rea tu whonua, ko i ngā ko tau tonga ia, pa mai identity, na mea kia e whetu nane naiange. Ofa pe me pere hake, mao pe o mai. Malo. No. Oh,
Te upuno. Thank you. Katang mo to paso si mai. Ko ko ngala he ka tawo lo nga po tui hu ko time ke lao na bedtime story. Kai talo nga mo me ai tai ne princess. Lo to lai pelo nga fa na uni ke fa ya fa fa he tawo lo mo fra to nga.